Bru Settlement amche hambai para bongopa paro tongnai Lukurok wanama jo lima chalaijak bongopa parani Bru Settlement ni khorchal leader self help group Habyakhe settlement ni package resono manmani joto sebsabro muthagi rijakni samabai Lukurok belekino Wanalaijak te kidma chalaijak tomuno khorosajak self help group gathanani hakiba gadanani musung yarokno nangmasuk action bo nachakna hini sajakman bai belekino bo wanama chalaijak haste hapangni raida saklaja tongo self help group ni samungkhai tongnai bo jogono self help group ma hapnai hakiba ma gadalnai hini naini di patimanti Lukurok bomhai boroni wana jakmani kongnati chini mangplio saikna raka jotono khaksang pio Swrangchati TV channel jotonai tongnai takum khurono tini chong phaies upaiha bo hambai para Dolai district ni andro klayong ke chongro settlement Bru Settlement mo jaga sei ke chongro phaies upaiha chini media team ke ro settlement mo phono balha ke taon jorale brangle role beke topai beke chapai abono chong songku ekhnani hi chei phaies upaiha ke government huitele ma mai pitong brang ke beke samutang lai pitong ke public role beke topai hi abono songku eknan bon ya chong phaies upaiha am ya roni leader tuithene ro bai ke government bai krong tone ro bai ke chong koma salaiye na no narinai am e joto nai tone ro no trewa ha khaksang phio urati ai mungke ize chorki angke bo hambai para Bru Settlement Implementing Committee ni General Secretary ne ke boro settlement mole ponjiyong 19 April 2021 okay first phase 196 asuru jung puilau phayo inke bro settlement pai pore was inke second phase phaiha 104 families phaiha third okay 62 families phayo fourth okay 51 families total ke ta on jorawo 413 families tumha inke tre 87 families paso poribar kanin bo pandau baki tongko abro ke bo me talam singa bro no laklai man ke ta wo list preparation chole to ke ro trebis kanghono phaine ne ro ke bole bukti ponchait andar klai bo ke ta wo laban chera gaun panchayat ke block ke man sub division ke chailing ka na ke ta wo government huitele ro asu settlement mo sale bal upia ba government bele beke nai pitia onke nale government bele beke krongi samutang lai pitong government beke chung corporate makio government pho chung kuriman le bo settlement no implement khe ni nang tumi bro mang beke le chari ma ya government bo ye chung settlement buyo se bo jama committee Bru Settlement Implementing Committee to abudi ke no rochin para pho no Bru Settlement Implementing Committee to abro ke government by koma salayo para ni development inke ek lomboro ke Bru rehabilitation package abuma nimsingyo no ta nema 1.5 lakhs ri nema abuma no chesta makhiyo du lomboro singke brono monthly khas assistant MCA hewo abono tangmon ke bu HBA hewo house building assistance MCA ke bu monthly khas assistant talboy for the period of 2 years no kha bosinai brau mainai inke FD fixed deposit ke bu 4 lakh abosu brau no ri nen bo pandawo rehabilitation no spolem mai thitong spolem mai yang thitong abono ke list format banawie government no ke submit makhiu abodi ke no brau ke high authority revenue department gov of Tripura wo brau forward kiye abronchi singke Ministry of Home Affairs wo brau huiha aronchi singke treasury inchio rang sto ha abdikie Bru rehabilitation package ta onjora wo chole ye tongo inke duilombo ni kotma aboke development ni kotma inke parahin khacha to singke tini infrastructure development jate rokom nango inke community development power electricity connection rochin parawo ke ha arpo taun zorawo complete unya ko inke community development no tini health sub center ta nema sanction le ungtong ha taun zorawo ta ya ko inke education development abrowo SB school construction ta wo chinthio chole tongo class 1 to class 8 inke duilombo ni kotma aboke development ni kotma
Inke parahin khacha to singke tini infrastructure development jate rokom nango inke community development power electricity connection rochin parawo ke ha arpo town zorawo complete unya ko inke community development no tini health sub center ta ne ma sanction le ungtong ha town zorawo ta ya ko inke education development abrowo SB school construction tawo chinthio chole tongo class 1 to class 8 inke Eglavia model residential school abopono approve unha nie nawo bose town zorawo no ta ne ma ne zaga verification phono ke yako aboke ungtongo inke ini road connection abo road connection no chini parale sisale boro hampino thongpia ma himpi ha RCC road connection phono chin parawo tongha inke chini parake section ke ba kawo section A B C D E abo tongo abo section by section boyo lo ha brick solin phono road connectivity abo to chungjai kepai ha inke tini community development wo ration shop go down ta ne maro pending tongo inke playground ke ne maro abza maro phono pending tongo rega tini by krai soine bo somban jorawo rega phono loha bo painai arke unge tongo inke technical ground no betake delay ungthami sorkar no jang chungsung pinai singkhe chungphono chungmodi khe do maya hambo e naisingra di hino naisingphino somban jorake rega job card loha chung bo painai inke document ni kot ma wo PRTC ST inke voter ID card inke voter ID card ration card ROR registration abo jotto so hata wo issue ke ha inke ST by PRTC abo ri anima ta sisa pending tongko abo mano authority yo SDM office bo cheling ta wo chung abo no ta wo brono khu poriye tingyong bono da pe pudha jai khet mani here inke ta ke ta wo adar mela no listi mas betha gabang khe da bai khe adar update khe ni nang tumi abo adar update se kia singkhe rega se apply khe ma se eligible umya ungtumi umbo ye aro not tripura wo bru riri ke no tum phone bro ni adar bumoma address laye ta o singkhe update khe ni nang tumi abung ya singkhe abo rega se mata yang tumi nom sung tumi ta wo adar updation phono ta o chole lai tungo ingke je kroimar phono ta o chole lai tungo bulai tungo salboi no thang bulai tungo je chini population census tawo chung exact figure le sia ko chini population census bangbalu ya singke chung abo population census phono chung jai khenai are nge chung kot masalaye bo 17 Mayo SDM ni office chung online department by meeting khenaye kaham khe chole le man no tawo kot ma ke to nke tini breron bo pandawo development kot tawo self help group ha ye enke TRLM abdike project banor ri nai tawo hambai parani breron bo pandawo chung initiative part lamo singke bansro thai kholte ne ma tawo thai kholte man chiyo thai bale chung thepai ha tere 15 khan tere thai chiba abos ban thenai bamle ma bai the abo bo thai ba ke regan bai ke theo thai ni abo thai khonchio thai ni singke bu forest chingyo ri nai ke broiro no hambai param broiro no fishery department raw brow no a mangna khuising diye abo a to pu ke phaye brow ni economy development bo pandawo samung tang nai ke bo self help group hanai broiro bo pandawo brow no tini brow loan khatu singke loan pholamai mo abudi kie 6 months je jodi ba ka singke brow loan phone apply mai nai abo bai ke brow ni economy development to example lo kawo rubber plantation nke erica nut raw nke example lo kawo rubber plantation nke erica nut raw nke omotoi bagan nke poultry farming gotari pungri anema tauri anema msuri anema
abo joto suhano bo hambai paran briro no zai khe ni man khie to wo self help group nchiyo TRLM ni tithene hugra ro ta jang bo phai pai tong brau to wo 20 days kane ha tere no kha satham ke ro chini hambai paro phai brau habala tong ta upon recording khie ke self help group join Habyakhe join Habyakhe ration card ni ration maya abole ongya abo hi samole kau phi se bose chini bro se kaula yani kaham kheni ya chung singkhe hamya se chung me mi self help group adi project ke kheri nai development no se khatu yang ke ba chin bro sport chai sarkar chai de chin bro chai de bole totally chini lugo project chai yan se ye ang sabo ambo ye tini pho ma hiu stick ma khiu stick khia singkhe chin bro ke changma yu khemo singkhe kaula ya ngkhe for example lo tini chini para development pandawo kau pa hong nai meeting phaira di info meeting pho 413 families se 100 jona kari se public meeting phok thumle meya abolet mangmi lugo chayan se bole sorkhan che kuno ka duskri actually chung namokhe public roje chung samokhe ta o zero ni gundala phene ro chung kau salai mokhe ro by force ke khemi jodi se TRLM boro SHG group bo jodi se hayang si hanke gunda phono maya inke je hayaro le tinio maya hino salai pai to inke ration phono biskanlam thauna himo ba bo ba bru settlement package ode na phatharo de na bo abreke chole tum klai bru settlement ni package si inke bro no hamanen bo panda se kaula yang to singke abo kaula ret manim thi se makhem se abo nizer ni janin bo panda se khatung mai yang ke ba abole ongkhong nei de na abole screen de na ongkhong nei de for the time being bro no kaule singke makhenai ration abole SHG group Habyakhe abo bai tre project phota nei abo no khatu yan to singke for the time being chini committee chin chung khenai ration thana abo sarkar no pho chung sa for the time being bro no khemati nei kaule ya ke ba ham an bo pandas likai development no khatung ya singke ba engke bro nu singke bini 4 lakh ma 5000 ma be bosim su chane abo chape ke pai thanai ambulet pano tre depend khene hala asa jara je chano cho soise bo SHG group bo Habyakhe tone ro sa kala bru settlement no tone ro bra le be khong kene bro ni document jaima khenai chuno report re phaidi chung jai khenai je SHG group bo Habyakhe tone ro abole bra le ration ma che yang sinai for the timing bro no kaule singke abole bro ni punishment matunai for the timing bro no omor ya for the timing bro no le khemati nei mamkhe kaule moni punishment kau thanga kau bang singke se samung baca nai development pho nong nai abo se kaule yang tung singke para ni bro khe kaula ni namle zo to be kau thang le nai abo se chung se unity sing ma yang to singke ba ta wo chung 20 members ka sing 20 groups ka singke se ro view office phong nai asu paraktor mang pi tong ye view office phong me singke ponila chiman tong nai abo se kaule yang pai to singke ba arem ba ese bono makhiman komasi abo kuno misunderstanding an mang ya inke abo no order makhi inke kaule singke ba inke bia dipo malaria phok ba tong singke abo malaria nim thinoria singke abo malaria se hammaya abo ba pandao se for the time being brono makhiyo inke abo dikhi no chole nai abo no omor mo chung chole that nai ya for the time being kaule mo ni makhenai bro mako se nai ma phainai hayang to singke punishment dipo jodi se bra hayang to bra hayang to singke bro ni sakawo authority nangya chung je committee ro bai break khene abole chung samaya decision break khenai break so nai abole chung ye bo chung nai panchayat bhitor hole ro break sujog subidha lamai pitong panchayat singole taw jorale bo under panchayat ro ke rega mai mo budi ro nong tonga rega wife mata hala rega wine nei white thap rega taw ke 1 month 30 days ma taw bo bis kang bang balu ya chole bo parao ni public ro mane now leader ro ni kaula yang khe mane ro abo public ro ni sakawon ro je kono action lamayu mane now thia power tong
Oke, YBA cini komiti oke cudring thok tongo NGO deke cini komiti bela singye brono je kaulai ang tunera bron saka chung action ke oke parawo tini anti social element Habyakhe yama abuzama tu sunera ini for example kamcha de tu singha drugs de tu singha mone hamyama abo pono join likhie sakawo action ke oke Koekjon tungrung ya ini nung caya tungrung ya kia bino Habyakhe sanai dagari nai bino butok mulai moro aboro kono strictly prohibit liu cungro Trong roni ata leader roni tuite tonai bombay trong kong sale ha ke roni kok maro kono trong nale ha ke tre ro trong bis babilo bay tre sale nai te kono trong sale ha ke tre ke bis to ma le ke to tre na no kun so thai nai ari mi joto Swrangchati TV channel nai tonai ta kun kurong no khaksang pio so ye nai to di krong to di na Swrangchati TV channel bai ro no tre ro parani khoksu mo tumong ke na no tu nai ke jodi se government samuka ham tamoro kono na no na abai joto nai to na no to khaksang pio bai ke phai le molek mai Bunda la lek jami. Man huite bo ma department huite sarkar huite na SHG group huite da Setan sia. bo para ke Ambai para nang group ni ke grup ke. acha na no bo SHG group bo Habyakhe ration mayang nai bunda mayang nai kamole bre agor le ke nu ko bunda lan theng da Bunda lam phải mới nó, bao cái xe đẹp rồi cái máy giả phò, xe đẹp rồi đi mà sẽ giá ram hát đi mà sẽ mấy này phải giả mà lên máy giả phò. ke ration pom thok nai no le cha gon Máy được không mà ke jara maya bru le je chan kri tong kri tini chan kri không ne ro le rang ko puja tu sai ri maya ma bru le be ke tong bi na la ka bro le Hôm nào bữa đi mang cái chỉ phi tộc này để khai nó, cái tạo bao group mà phan nó, rồi mấy này sẽ học tạo cái gì phim nhiều, rồi mấy bữa lên bữa hai mấy đi này à bo to ke ha je business ke mane je samutang char nei se tang char phuyo Ra sẽ bữa đi group là bếp săn sắm muốn sẽ bếp pha cái mấy lên bị cái juga sunnah à barang nó. ke nin khai bi Bola juro sok sek saya hak indi se ha. Ai muốn cái sanitari à. ka ayung bre no le ke no ko bunda lan thai mi Anh là phải ha. Anh sẽ lấy cái phải mà sai. pa mo Anh nang cái gì hay là jaga phụ thôn này. Nhà phụ nào nụ thâu tổng nó lấy cái nào. nin mu ke Mà lấy đồng riêng. Dễ bình lúc đó cũng cái này take kilo này. nang group ke nang group ni mu Trên này có tắt cái khổ ra đi. do khaksa ning para ke Anh đi mua cái vegetarian, anh nấu cái Ambassa. Mana blog na Ambassa. Para kita sini border sikari bare jangan nak. ke tinio nang je bunda bo le mole bukti anda Jong ne kun dapat mo nila mahapasi. Jong just tiara lem sesa group khan ba iso. ke chong nam ke TRLM dinyo tinio bunda bo Public roni SHG group dinyo ke jara SHG group ha yaro ke bunda ma ya ma abno tuye chong Ako ni ko khair siska. Mane jong toro khaimo thanai mas ni 11 tarik si khayo. Inge tini 20 kaha. Mane thanai mas so tini May ni 20 kaha. Inge jong asu mane 45 din nong ha klaimo. Inge sar song chini rawa tre hogra chi slai sakaro chini blog ni sar song ke SDM sar song ADM sar song kono phayo. Inge ro ni para hogra ni ata song kono bro no kono sawo pa no je ration card ki hawa. Mane ration card ki ha ni dojona kono tongthau. Inge kono aro ni ki ha kono SHG group ha na hiye sar song ko jong order mani ba ye no inge jong ko asu di ma tongo ta pojonto group khan man ba ye. মানে SHG self help group যদি সে জয়েন খেয়া খেমাইয়াও ইনকে আবো ব্রাউনি সাকাওলে আজাং রনি তুই থানে লিডার কে সাবো রেশন বন্ধ নাই মাংনাই কে মা খেনাই নি Mane সাবো সাবলে ba na senang mo ni ba ye phono mas hau. SHG group ni je TRLM ni ga no le be ke tong Tiara lem ga. je SHG group nan nano je sai he mo nano je rules dia mo abule be ke tong Habyakhe ration thok nai abodi mar মানে ফোর্থ ফোর্থ খেমাই
फार्स्ट आं साना चिनि फार्स्ट त्रिपुराव फायहा सेल्फ हेल्प ग्रुप सहसहाय द इनके फार्स्ट चिनि आम्बासा बाय गन्डा छराव चले हा 2014 चिनियो माने ग्रुप हाना चिनि आम्बासाव इनके 2014 चियो हा इनके जोंआपुन 15 चियो जों ग्रुप इनके 15 चियो खाय ताव 21 जरा 23 जरा ग्रुप खा दं इनके bo group khaya ke chong je ration card job card dong ye de abor phono bo jot group ni sinding khane je chong je kono kam khenai bo chong group ni sinding khane na chele group tong ke se chong dabi dawa ko mai na je kono chong sai ko mai na group bo tong ke abor ni sara o to mane je kono dabi ke po sak khok chai maru khai thane na ke abar kheroi sa pura rules tong abo ke nole to SHG group nole ma po to jongkhe ICRP internet community resource person jong kam kheu ICRP hiona ambassa ne hoite wa chini to bio ko tongo chini bio ke chong ka ham sele ko tongo swapno siri hiye inke abo ne hoite angke dar sabo kam kheu inke chini chong group khamato tawo ani 9 বছর group khamani 9 বছর running tong haska inke chini self help group ne hoite wa chong taw ro khomai ha inke gari ro khomai ha inke power tiller ro khomai ha abor dimar ko mahana ka group ni siyo kintu group ni phatharole ki ha ko maile maya ko taron jorao bo Bru settlement area ole bo ole group le kepsu ka tan jorao matro 14 tas ko bra ro kheto na 413 poribar tong uska de inke 413 poribar nim siyo taw tor de phai tong abon to chungla siya ko jes kam khaine ma 413 poribar nim siyo chung matro 14 tas group khamai ko aro nim si ko se bai ko pio ha pio bai ko pio ha pio ar ko mona ke inke aboni chung bra no ekdom kaham ke no bujao inke ko no bra onsi अच्छा अच्छा